bendera tutapandisha bendera y'izina rya Yesu Kristo. Yeremiya ibice 5. Yeremiya 15 turasomaho amagambo magufi. Tutasoma maneno machache. Hadi turaza gusoma Yohana. Hadi tutasoma kitabu cha Yohana. Leo turasomaho amagambo magufi. Tutasoma maneno machache. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kristo. Nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mushake mu miharuro yabo niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanje nzahagirira imbabazi. Amen. Yohana 18 Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu jambo ryanje muzaba abigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Amen. Muzehe Karekezi arasenga. Data twese uri mu ijuru, gitare cyacu kandi Mana yacu, Uwiteka Mana nzima, Uwiteka Mana ihoraho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watubereye umurinzi ukaturinda hano mu nzu yitiriwe izina ryawe, wakoze uhabwe icyubahiro. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ireba hose icyarimwe. Ntawageze imbere yawe asubize imitwaro ye, ahubwo abakugeze imbere bose bakuboneye umugisha. Tukuboneye umugisha muri aya manywa mu izina rya Yesu Kristo. Nyagasani, Nyagasani, twaje dufite inzara n'inyota ijambo ryawe. Ukavuze ngo hahirwe abagira inzara n'inyota kuko bazahaza. Mwami, twaje tugushaka tukubona, twaje tugukeneye utwiyereke. Hagati yacu y'Imana umukozi wawe uri imbere yawe, Nyagasani ntacyo afite cyo kuvuga, ariko umwuka wawe amusige. Mwami, wumve ibyo umwuka abwira amatorero. Amen. Twese hamwe dusiga umwuka wawe kugira ngo Nyagasani twumve umwuka. Mwami, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe riduhindura. Nyagasani rihindure kandi ritwike kamere zose. Amen. Tuguhaye kazi hagati yacu kugira ngo wenyine uvuge mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Izina rya Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Turanezerewe cyane. Tunafurahi sana. Kandi cyane. Tena sana. Atari uko twariye ibyiza. Sio kama tulikula chakula cha mzuri. Atari nuko twambaye ibyiza. Sio kama tunavala vizuri. Kuko ushobora kubona umuntu yambaye neza. Waweza kuona mtu anavala vizuri. Ariko muri we lakini ndani yake ari tonovik. Iko na bure. Nta kintu kirimo. Ndani yake hakuna kitu. Umuntu wakwambara neza. Tunavala vizuri. Kuko yakwambara zahabu. Wanavala zahabu. Adafite agakizo muri we. Kama hana wokovu ndani yake. Ni hakuna kitu. Ni ubusa. Ni bure. Ariko uko wakwambara kose. Ni vinaweza vala yoyote. Nubwo wakwambara akambara kamwe none, unavala vazi kandi ukakambara ejo, unavala kesho, kandi wari wambaye ejo ukongera ukakambara none. Ufite Kristo muri wowe, ufite ibuye ry'igiciro ryitwa simaragido, ryitwa yasipi, urimo ijambo ry'Imana kandi burya ubuhenzi. Kubera ko umugaragu w'Imana yaravuze ati, umuntu umwe wakijijwe ufite agakiza muri we, n'umureba akamusangamo agakiza asumba amasi 10,000. Nimuje mwigane. Niba ufite uwakijijwe kandi kabikwemera usumba amasi 10,000. Wewe yuko mkubwa zaidi ulimwengu 10.
Ninde wananirwa kubyishimira? Nani mwenye anayeshinda kulifurahia? Shimima nanje icyoje guhagarara imbere zanyu. Wezesha kusimama mbele zake. Ubona wavugana n'Imana ijoro ryose. Zungumza na Mungu usiku wote. Ugafata irindi. Nakamata ingine. Kakwemerera guhagarara imbere y'ubwoko bwayo. Kusimama mbele ya taifa lake. Iguhereye uburenganzira. Kupatia kabisa mbere y'iteraniro. Mbele ya kusanyiko. Wari ukwiye gushima iyo Mana. Furahi na furahi Mungu. Ntabwo ari abayobozi b'itorero bamuhaye umwanya. Waongoze patia muda huu. Bashobora kubumva hano. Naweza kulipatia hapa. Imana itabyemeye. Lakini Mungu ariko Imana ibyemeye. Mungu akikubali. Naza mbabwira iby'Imana. Izina ryayo. Naje ndi umwana w'Imana. Data mwana wanjye. Mbwira abana banjye. Nta kindi mbasumba. Hakuna kingine cha jamii. Sije ko ari nje batumye. Ariko batumye naje ndi umwana. Mbwira hehe umwana. Ubwo data wa twese. Imana ikomeye. Umwami w'amahoro. Yatubwira ubwoko bwawe. Kandi nawe urimo. Nawe uko ndani. Ejo twari imbere y'Uwiteka. Ana tulikuwa mbele ya Bwana. Data twumvishije ibintu Uwiteka yavuganye na Mose. Sikia vile Mungu alizungumza na Musa. Mose yabonye igihuru caka mu muriro. Musa aliona kichaka kinawaka moto. Mose agiye kukireba. Musa kitazama. Akaona kama ni moto. Ahubwo ari Uwiteka urimo. Mungu alikuwa ni Bwana Mungu. Uwiteka amuhamagaye. Bwana akamwita. Amubwiye ibyo gukora. Amwambia cha kufanya. Mose nawe abyemeye. Mose akikubali. Kandi aramubwira iti. Anamwambia eti. Noneho genda. Sasa wende. Ko wemeye. Genda. Enda. Uvana ubwoko bwaje. Toe taifa lako. Igihugu cy'Egiputa. Ndani ya nchi ya Misri. Mose avugana n'Uwiteka. Musa anazungumza na Bwana. Aruko amajije kwiyahura. Kisha zivua. Ibyo yari afite bibi. Amaze kubita uruhande. Kisha kutupa pembeni. Imana irabonera mutu. Mungu anamtuma. Burya niba ukiremereye. Wakati kigenda ukaba ufite ibikikuremereye. Ukaba ugifite inzitizi mu rugendo. Nawe wakoresha imyaka igihumbi. Miaka 1000. Ntabwo bizakunda. Habitawezekana. Kubera. Kwa nini? Bisabye ngo Imana ikwemerere. Inaweza kukubina. Bisabye kugira isezerano nayo. Kwa na ahadi naye. Mose nawe aranyibaza ati. Musa naye Sinigera nzavuga ko ari kale. Tasema ni nani? Imana imuha ibihamya. Mungu apatia ushuhuda. Mose abonye ko bifatika. Musa akaona inabimira kamatika anaenda. Ese wewe hari ibihamya? Sasa wewe una ushuhuda? Tusomye muri Yeremiya. Tunasoma ndani ya kitabu cha Yeremia. Yeremiya Imana iramutuma. Yeremia Mungu akamtumana. Imaze kumutuma. Kisha mtuma. Yamutumye gushaka ibyiza. Alimtuma kutafuta vizuri. Ntabwo yamutumye gushaka ibibi. Alimtuma kutafuta vibaya. Uzajya hose. Hali popote utaenda. Ujumanze igenzure. Kwenda tugiye gukora. Nibyo uri gukora. Nibyo ugiye kuvuga. Nibyo ugiyemo. Tunaenda ndani. Uri kumwe n'Imana. Kabaka pamoja na Mungu. Cyangwa ko Imana ibyemera. Mungu anakubali. Usanga Imana itabyemera. Ona kama ukubali. Uzagaruka. Kipenda urutie. Balamu yarabigerageje. Balamu alitaka au alijaribu ariko biramunanira. Lakini yeye binamshinda. Imana ishira mu kanwa ke. Unatenda na kinywa. Ndakwiriye kuvuga. Yeye anastahili kusema. Hari abatari kumva ururimi turi gukoresha duhindura Ndio ikirundi. wasikie lugha tunasema tubadilishe kirundi. Imana itewe kumva neza amagambo yayo. Izina Yesu Kristo. Turaganira ijambo rigira riti. Tazungumza nenda sana. Nawe hari umurimo ukwiriye gukora. Wewe kuna kazi unastahili. Naje hari umurimo ukwiriye gukora. Kuna kazi unastahili. Nawe hari umurimo ukwiriye gukora. Wewe kuna kazi unastahili kufanya. Ndugu amenye. Kuna kazi unastahili kufanya. Hari umurimo ukwiriye gukora. Kuna kazi unastahili kufanya. Tumukiza. Hari umurimo ukwiriye gukora. Kuna kazi unastahili kufanya. Habyarimana. Hari umurimo ukwiriye gukora. Shantari hari umurimo ukwiriye gukora. Turasheri hari umurimo ukwiriye gukora. Kuna kazi unastahili kufanya. Turasheri. Ndugu yeje. Hari umurimo ukwiriye gukora. Kazi unastahili kufanya. Hari umurimo ukwiriye gukora. Kazi unastahili kufanya. Hari umurimo. Kuna kazi wa buri wese. Wa kila yeyote. Uhereye kuri nje. Tangu kwa mimi. Hari imirimo dukwiriye. Kuna kazi tunastahili kufanya. Umva neza. Sikia vizuri. Nimwirukanke mukubite hirya no hino. Ndiye mpiga hapa na ngamo. Basizeho umubare. Walitia hesabu. Ni twese. Ni sote. Ni twese. Sote. Nimwirukanke mukubite hirya no hino. Mukimbie mpige ngamo na ngamo. Mu nzira z'i Yerusalemu.
maze murebe Sasa mwangalie. kandi mumenye Tena muelewe. mushake Tafute. mu miharuro yabo Barabara murebe watazame. niba mwabasha kuhabona Mweze kupata umuntu mutu. nawe yaba Ake umoja. ukora ibitunganye Anatenda agashaka anatafuta ukuri kweli nanje nami nazahagirira imbabazi nitakupatia rehema. mugende Mwende. mukubita hirya no hino Hapo. mu nzira zose murebe niba mwabasha kuhabona Tazame kama unaweza kuona. umuntu umwe Mutu. ntabwo bagutuca babiri n'umuntu umwe gusa Mtu mmoja tu. umwe Mmoja. ushaka ukuri Anatafutisha ukweli. nanje Nami nzahagirira imbabazi nitawaheremia. uyu ni uwiteka Huyu ni Bwana Mungu. aha hari mu Hapa bayuda walikuwa kwa Wayahudi. yeremiya Jeremia. gende Wende. mu nzira zose Njia zote. namwe mugende Nanyi mwende. mu nzira zose Njia zote. ntabwo ari inzira imwe Njia moja. jya mu bapagani Wende ndani ya Jambo warozi. Wende ndani ya Jambo warozi. wasinzi. Wende ndani ya Jambo walevi. wasambanyi. Wende ndani ya washarati. jya mu bakora ibyaha jya mu badakiranuka Wende ushakashake Kishe. umuntu umwe Mtu mmoja gusa tu ushaka kumenya ukuri anataka kujua ukweli. igihe wabereye hano Kila yote kuliishi hapa. igihe nabereye hano igihe twabereye hano Wakati tuliishi hapa. twari twamenya aho ukuri kuri Wewe hatujajua kwenye ukweli huko. ukuri nta kundi Kweli sio hivi. ukuri ni ijambo ry'imana ukuri ni imana ubwayo ukuri ni imana ubwayo Kweli ni Mungu kuko pekee. imana n'ijambo ryayo Lake si babiri ahubwo ni imana ubwayo Mungu pekee. yohana Yohana. nuko yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanje muzaba abigishwa banje nyakuri nimuguma mu ijambo ryanje Ukidumu ndani ya neno lako. nimuguma mu ijambo ry'imana nituguma mu ijambo ry'imana tuzaba abigishwa bemewe ntabwo ari abagawa tuzaba abigishwa bemewe nande n'umwami wacu yesu kirisito mugende mu miharuro yose mugaragare ko muri abigishwa nyakuri muzagaragara ko muri we ryari muri mu ijambo ry'imana tuzagaragara ko turi abigishwa nyakuri ryari ari uko duhagaze mu byizerwa Ndani ya kuamini. nuguma mu ijambo ry'uwiteka Dumu ndani ya neno la kandi Mungu. nkaguma mu ijambo ry'uwiteka inyandiko iri mu migongo yacu aba ni abigishwa nyakuri b'uwiteka Wanafunzi wa kweli wa Bwana. namwe muzamenya ukuri Nanyi mtawajua nimuguma mu ukweli. ijambo ry'uwiteka Dumu ndani ya neno la Mungu. muzamenya ukuri Mtajua ukweli. hano nani ku bayuda Hapa ni kwa Wayahudi. nimuguma mu ijambo ryanjye Kidumu ndani ya neno langu. muzamenya ukuri Mtajua ukweli. kandi uko kuri Nawe ukweli. niko kuzababaza burya badafite ijambo bari mu bubata ariko nshima imana yaduhaye ijambo ry'igihe ijambo ry'ukuri tumara mu bubata iyo mana yabikoze ihabwa icyubahiro ukuri ni ijambo ry'imana iryo jambo ryadukuye mu bubata ryadukuye mu bapagani ryadukuye mu bigirwamana ridushira mu teraniro turavamo kuzamurwa tuja mu teraniro rinini iyo twateguriwe n'umwami wacu Yesu Kristo abateranye mwese bifurije kuzaboneka muri ibyo birori imana ibakuruze mu mitima yanyu ari uko mutuye muri iryo jambo nimuguma mu ijambo ryanjye Kidumu ndani ya neno langu. muzaba abigishwa baje nyakuri kandi iryo jambo niryo rizababatura Mtawanyakua. mwemeye mubaturwa n'ijambo Unaweza kukataa kwa Bwana. mubaturwa n'ijambo Kukombolewa na neno. ntabwo uzatekereza ikibi mubaturwa n'ijambo ntabwo uzagira ishari mubaturwa n'ijambo ntabwo uzabaraho gukiranirwa kuri Yesu ahubwo uzamubabarira akiri kure uzamugirira imbabazi uwiteka aravuze ati nimubona y'umuntu umwe gusa
hata mtu mmoja tu bizatuma nanje utacha nani imbabazi kuwa nanyi rehema. Sijue kama unasikia. Zefania. Uruhande rwa Hagayi, Karibu na Hagai n'igitabo cya Zekariya, pamoja na kitabu cha Zekaria, cya Habakuki, ni Zefania ibice bibiri. Zefania kile ya 2 ni murongo wa 3 wonye. kitabu cha 3. Niba wabonye washobora gusoma Pata na kusoma Tamuriza. Tamuriza. Amen. Amen. Mushake kugwa neza. Utafute kabisa hekima. Ahari muzahishwa. Mnaweza kufichwa Uburakari kabisa kisirani bw'Uwiteka. kwa Mungu. Muzi ko Uwiteka hari uburakari yabitse. Unajua kama Mungu alificha kisirani, unajua. Buri muri Malaki. Iko ndani ya Malaki nyingi. Mushake Uwiteka. Tafuteni Bwana. Kuko hari igihe azabura. Kwa kuna wakati Hari igihe muzibwira ngo arahari. utawaza yuko, Usange ntawe uhari. ukutana haipo. Mushake Uwiteka. Tafuteni Bwana. Mwabagwaneza bo mwisi mwese bakomeza amategeko ye. Mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza. Mushake gukiranuka, Tafuta kuwa haki. mushake no kugwa neza. Tafuta kuwa wazuri. Ahari muzahishwa Utaweza kufichwa umunsi siku uburakari bw'Uwiteka. kisirani ya Bwana. Umuntu uzashaka gukiranuka Mtu atatafuta agashaka kugwa neza, kuwa kabisa nta kabuza bila shaka. uburakari bw'Uwiteka Kisirani ya Bwana buzaba kure ye, kwa mbali naye. ahubwo Bali kuri we kwa yeye hazaba impumuro nziza kwa kabisa imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Bwana Mungu alipatia baraka. Ariko utazashaka gukiranuka no kugwa neza, Na kuwa kabisa ubuturo bwe kabisa makao yake buzaba kure y'ijuru. kwa mbali na mbingu. Ni amagambo y'Uwiteka Maneno ya Mungu ari mu ntangiriro. iko ndani ya Mwanzo. Igihe Yakobo na Esau bari bari guhabwa umugisha, Wakati Yakobo na Esau walikuwa wanapatia baraka uko abana b'Imana kwa watoto wa Mungu. bashaka gukiranuka, abakora ibyo Uwiteka ashima, ni ngombwa babarikiwe. Lazima wapatie baraka. Yakobo abikoze nk'ijambo, Yakobo anatenda kama neno, Imana irabyemera. Mungu anakubali. Isaka nawe amuha umugisha. Isaka naye anapatia Isaka aramubwira ati, Isaka anamwambia eti nguhaye umugisha, patia baraka. uzakorera bene nyoko, Tumikia bazatikubita imbere, piga mbele yako. uzakwanga Unataka ukataza ijuru rizamubaho. mbingu litakuwa Ariko impumuro yawe wowe kabisa harufu yako. imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Ya baraka. Reka Esau ahinguke. Acha Esau kabisa. Esau ahingutse aramubwira ati, Anamwambia eti byose yote guhera kuri rimwe kugeza kuri kujana nitakwambia nabitanga. ni vipana. Kuko papa Sasa baba nta n'agace byose yote nta n'agace kidogo tu. Lakini nasikiliza. byose Yote namugaburiye vino nipatia vinyo. y'imyaka y'impeke, Ya miaka ya kuokoka kwa. byose nabimuhaye. None namukorera iki? Mzee mimi Kama unapenda Mungu akutendee kitu, hebu shakira kwa chini. kuwa mwenye haki, Ba ukirani. kuwa mwenye wema, Ba kora ibyo gukiranuka kandi ugire neza. Uzagira neza ryari? Nuko uzatura mu magambo y'Imana. utaishi ndani ya maneno ya Mungu. Ijambo rya nyuma ryavuga umutima, Neno la mwisho lilimvunja moyo. yaramubwiye ati, Alimwambia eti inkota yawe panga wako ntizakubeshaho. hiyo itakuishi Ikigeretse kuri ibyo, zaidi ya kile. uzakorera murumuna wawe Tumikia mloko wako. iminsi yose uzabaho, kandi nugoma Tena ukikuwa mwenye ubwo buretwa bwo yagushizeho uzabwikuraho. na mtoto wako
kavuye ku buretwa basigaje Mtu akitoka kwa utumwa anabakia na n'ugupfa ni kufariki. irya nyuma namubwira ati La mwisho anamwambia eti kandi ubuturo bwawe tena makao yako umugisha naguha baraka anazopatia ubuturo bwawe kabisa makao yako uzaba kure kwa mbali y'ikime kiva mu ijuru na urumanza kutoka mbinguni. kuvuga ngo umuntu utari mu ijambo umuntu udafite ijambo umuntu utizeye umuntu udakijijwe umuntu udakora ibyo gukiranuka umuntu utagira neza umuntu udakunda bene se umwanzi wa bene se ameze nk'igiti kitagira amata ameze nk'igiti cy'inkokore kuko nta gakiza kari muri we ariko ukunda bene se agakunda ijambo ry'Imana reba ukuntu ameze nk'igiti cyajyawe hafi y'umuriro ibibabi byacyo byuma Majani yake yakauke gihora gifite itoto kabisa inashinda angana. uzareba umwana w'Imana Mtoto wa Mungu uzagira ngo yisize amavuta ariko kuko Imana yamusize mpaka uzabona ari kuyaga amwiwe harimo gukiranuka kw'iki kw'Imana kw'ijambo ry'Imana ijambo turi kuganira n'irimo hari umurimo nawe ukwiriye gukora genda mu mihanda yose i Yerusalemu ukubite hirya no hino ushakashake urebe niba wabasha kuhabona umuntu umwe naho yaba umwe gusa ukora ibyo gukiranuka witega Imana yazahagirira imbabazi reka uwo muntu tumushaka mu materaniro dushaka umwe gusa ukiranukira Uwiteka kugira ngo Uwiteka azatubabarire ese uwo muntu yaba arimo niba urimo amahirwe yawe uyu munsi mushakashaka mutafutishe hirya no hino ngambo na ngambo. hano imbere yacu harahari Hapa mbele zetu hirya no hino ngambo na ngambo. hirya no hino Ngambo na ngambo. niba mwabasha kuhabona Kama mnaweza umuntu umwe kupata gusa mtu mmoja tu. Abraham ngiye i Sodomu naenda Sodoma, ariko ntabwo njyana n'amahoro lakini siende kule na salama, ngiye kuharimbura inaenda kuangamiza. koko Kweli narebye nilitazama, nsanga ari abanyabyaha ninakutana ni wewe. kubyumva Sijui kama unavisikiliza. Aburahamu ati Abrahamu eti nyemerera mubaza Bwana nikubalie ese nikuombe. nusanga y'abantu 50 Tana watu 50 koko unarabikora n'abarimo fanya kabisa kuangamiza. nusanga 50 Tana 50 ntabwo ndahari sitakuangamiza. ariko yageze ku mubare Nilizia kwa hesabu usuzuguritse ile ya kuzalauliwa, araceceka ananyamaza. Uwiteka aravuze ati Bwana sema mushakashake tafuteni inzira zose njia zote za Yerusalemu, niba mwabasha kama kuhabona unaweza kupata naho yaba umwe ingawa anaweza kwa moja, ushaka kumenya ukuri anataka kujua nanjye kweli, nzahagirira mimi imbabazi sitawarehemu. nuko Imana yitegereje Mungu akitazama isanga umuburanirwa ari Loti. tana ule kuwasambia ni Loti. Loti niwe wari uri kumuburanira Loti alikuwa anasambiwa, kandi igezeyo Mungu akifika Loti ntiyayisobanukirwa neza kuko Aburahamu yabigenje itakuwa vile kama Ibrahimu alifanya. ariko Imana kuko ari njyewe mbabazi Mungu tu ni mwenye rehema, ibwira Loti iti anamwambia Loti eti weho n'umuryango wawe sasa wewe na jamaa yako, niba hari n'abantu ufite kama kuna wengine unao, uke muri uyu mudugudu toke mu hii mji, ejo ntabwo uzaba ucika Kesho umudugudu utaitwa mji tena. ukaba wabaye umunyonga unakuwa kabisa ya kuko kumva ibyo Uwiteka ibyo Uwiteka Anasikia vile mutegetse Mungu anamwamuru, asohoka muri uwo anatoka mudugudu ndani ya mji kuko huo, wari umudugudu w'irimbukiro kwa kuwa alikuwa mji wa kuangamia. Loti ahavuye Loti akitoka ko huko, yajanyemo kwa n'umunyantege alienda na mwenye dhaifu, nyantege asigara mwenye nzira udhaifu ariko anabakia ntakabuza njiani, Loti lakini Loti yageze aho yasabye Uwiteka Uwiteka yarahamurindiye gusa nawe wakwemera ukava muri Sodomu Sodomu tuvuga isi ya none ifite ibirangaza byinshi ifite ibyo kudutesha Imana ikadukura ku ijambo kandi Imana yaraducungiye lakini wakati Mungu ese anatukomboa, wakwemera ukabivamo Bwana anatoka ndani, nawe ugasohoka unatoka ukajya ku musozi w'Uwiteka umusozi w'Uwiteka nta handi ni kuri la Paradiso Imana bayumva neza mu izina rya Yesu Kristo iminsi
hapa. Ni iminsi myiza. Siku njema. Mu mibereho yacu. Maisha yetu. Ariko hari umunsi w'Imana. Siku ya Bwana. Uwo munsi w'Imana. Ile siku ya Bwana. Uri kwirukanga. Gusumbya itagisi. Kusumbya taksi. Gusumbya n'indege. Zaidi ya vyo. Ndege irukanga. Avyo nakimbia sana. Kagera muri Afurika. Nenda kwa Afrika. Saa make. Saa kidogo. Ariko umunsi w'Uwiteka. Siku ya Bwana. Gusumbya indege kwiruka. Haraka. Ntabwo uwo munsi. Ntabwo azaba ari amanywa. Ntabwo azaba ari ijoro. Bibiliya yavuze ngo ni umunsi mubi. Sema ni siku mbaya. Nakwemera ugahunga. Hawezi kukubali na Hari kumbia. umurimo ukwiriye gukora. Na kazi unastahili Hari kufanya. umurimo dukwiriye gukora. Na kazi unastahili Ni kufanya. uguhunga ibibi byose. Kimbia mabaya. Ugahungira he? Ubuhungiro ni muri Yesu Kristo. Imana ibaye kumva neza mu izina Mungu rya Yesu akupatie Kristo. usikivu vizuri katika jina la Yesu Kristo. Ubwami ijambo rigira riti Zungumza neno. hari umurimo ukwiriye Nasema gukora. na kazi unastahili Hari umurimo kufanya. ukwiriye gukora. Na kazi na wewe unastahili. Turebere Amos ibice bitanu Angalie umurongo wa Amos cumi na kane. 5:14. Amos Amos ibice bitanu sheria 5 umurongo wa cumi na kane. mstari wa 14. Kuganira ngo Tunazungumza hari hivi. umurimo ukwiriye Na gukora. kazi unastahili Nacha hari kufanya. umurimo ukwiriye Na mimi gukora. kuna kazi unastahili kufanya. Ahabonye. Papata. Amen. Mushaka ibyiza mwe gushaka ibibi. Njoni tafuteni mema, msitafute mabaya. Hagararira. Simamia pale. Ibibi barabihembe. Kweli mabaya wanawapokea. Ibibi barabihembe. Vibaya wanaipokea. Ariko ibyiza Lakini vizuri barabihembe. wanaipokea. Ngo mushaka ibyiza. Tafuteni Mureke mema, gushaka ibibi. msitafute mabaya. Kugira ngo mubone kubaho. Pate kuishi. Komeza. Endelea. Amen. Mushaka ibyiza. Tafuteni mema, We gushaka ibibi. msitafute mabaya. Mubone kubaho. Pate kuishi. Uwiteka Imana Bwana nyir'ingabo Mungu mwenye mkuu wa majeshi izabana namwe ataishi nanyi kuko namwe ubwanyu kama vile nanyi mubyibwira mnajiambia. ngo tuzaje mu ijuru kureba abariho. Tutaenda mbinguni kwa gharama Wa Abrahamu. wa Abrahamu. Bakoze iki? Fanya nini? Ibyiza. Mema. Tuzareba aba Enoki. Tutaona wa Bakoze Enoki. iki? Fanya nini? Ibyiza. Mema. Tuzareba aba Eliya. Tutaona wa Eliya. Uko bakoze ibyiza. Bakoze mema. Tuzareba aba Mose. Tutaona Mose. Uko bakoze ibyiza. Mema. Tuzareba aba Branham. Angalia Abraham. Tuzareba aba Petero. Angalia Petro. Nuko bakoze iki? Walifanya Ibyiza. mema. Niba uri kuririmba kuzajya mu ijuru Kama unaimba utaingia mbinguni, kora ibyiza. tenda mema. Ureke gukora ibibi. Usifanye mabaya. Shaka uburyo bwose Teni namna yoyote. urebe ko wakora ibyo umwami ashima. Angalie kama Kugira ngo utafanya nawe hivyo uzahembwe. unataka, sina wewe kulipe. Hari umurimo ukwiriye gukora. Kazi unastahili Hari kufanya. umurimo ukwiriye Kuna gukora. kazi unastahili kufanya. Gukora iki? Kufanya nini? Ugushaka ibyiza Tafutani mema. tukareka ibibi. Na tunaacha Kugira ngo maovu. tubone kubaho Tupate kuishi. kandi tubone kuzabana n'Imana Tupate yacu kuishi na Mungu wetu. nk'uko twibwira Kama vile tunajiwazia. ngo nigera mu ijuru Ukifika mbinguni, ko nzareba Senyeri. angalia Mungu. Manza ukore. Acha utende. Manza ukore Tenda kwanza. kugira ngo nawe akuronke. Yamanije yaruha. Yamanije yava amaraso. Yamanije yakwitwa. Yamanije yakirwa mu maso. Beba macho ndani ya macho. Ikinshimishije ni kimwe. Cha kunifurahisha ni kimoja. Amaraso ye atapfuye ubusa. Kwa kuwa damu yake Kuko ayo maraso ye Kwa kuwa ile damu yakoye yake umugeni. alikuza Uwo mugeni yaba ari hano. Ayo maraso y'umwami wacu Yesu Kristo ya Bwana Yesu Kristo yamenetse hari igorogota. alimwanga hapo Golgotha. Yakoye umugeni. Alipoza Ese uwo mugeni yaba ari hano? Uwo mugeni yaba ari muri iri teraniro? mkutano. Nahaguruke tumurebe. Asimame tumuone. Uwo mugeni yaba ari muri iri teraniro? Nahaguruke tumurebe. Tumureba. Duhimbaze Imana. Tuvuga tuti amaraso ya Yesu Kristo yakoze umurimo. Yakoze umurimo ukomeye. Kuko havuye umugeni. Havuye amazi. Havamo amaraso. Havamo n'itorero. Havamo
tegereje arevema uzatangoza arevema nta kindi nizamurwa gusa